1 ljudi, kao što vidite, pored nas je Skeleton Deck. Znači, ljudi, samo da kažem, ako vam je dosadio ovaj serijal sa dekovima, ne brinite se, sljedeći klip, neki novi serijal. I ja mi da krenemo sad vamo. Vidim kakav je ovaj Skeleton Deck. Skeleton Deck. Ok. Viče ili balon, ne znam pojma. Kuku, ovaj je retard. Jedan od najgorih retarda koji sam ikad vidio. Vidi majmunima. Evo ako idemo pa šta bude. Mogao sam... Vidi ga da ima ovaj kurac. Aj gad si. Možete vidjeti to, kurac, ne možete. Vidi ga. Ovaj normalan ljudi. A ovamo! Dosta mi je pomogao ovaj Thumbstone sad. Da? O ne. Ovdje smo ga sjebali. Opa. Ovdje smo ga previše sjebali. Atarke, ajmo vamo bre. Ne, izlazite majmuni. Već, likovi. Ovaj posao za garce, jako. A ne, u pičku, materinu. Ne. Čeramo ništa ta. Ja. A ne, majku, ti jebe više. I stvarno se izvinjavam, ali... Se stvarno... Ovaj Skeleton Deck je sranje. I to žešće. Majku ti jebe. A marš, više retard, neću uopšte. Neću bre da se nerviram bre. Onako ovaj dek je grozan. Naravno jedan drug moj ga je koristio. I dalje kažemo nije normalan što ga je koristio. Evo i bomber i uspjeni. Poz ljudi.